Mwancho muligererio Gusii Voice na ndente gwakirambia asokwenda kubwati meganiga buna twabire to kubwati na kunengia omugano yiga o Janet nenka yae party yiga na babekeire mwarure korora ne party ya Janet na abanyakenyoro bakumusupport na ndebo yigo Janet gago counter attack allegations simu gakuria begete na boyigo gaukana enyoma yae na tomnya kundi. Anyway, unataka kunya kugendega. Thank you so much asibali bagenda kunya kungakire simu na boyigo bali bagenda kunya subscribe ase channel yito no koroki kirenga mu abwate iro mugane yiga na boyigo mokongo moyo ondenga na mark night genderera bosio kigima. Thank you so much nona bantaba ya na subscribe by the way nyoko kuboche mugano yiga utara subscribe na lyo konga chinguru kabisa. Bono story ngo bekeraga next ne video era macha yabwate tune simi ego nabo moko ngabera singincheri ogi nabo igo video iteli clear buyara kinabo moko ikigendere toro amatanga yo mongina wenke iga yabo Janet ngina biara Janet bono mongina bumuga koyiga isibiara Janet yo bakubuna neresi amatanga iga ka ko Janet na chietaga acha akiyekera kubategera to muga kulia batenga Janet na chitakara agende kigetambe agachakaira na baadaye ona matanga akao ko Janet na achete egoro Janet achete samatanga e video inkonya rurure amatanga iga Janet na achita gasaba mabira gatenga tata na achire ngabiro mwako nena bwate chinguru sana batenga Janet ngakyokoro nini soamu agokoraki ekoroki nga Janet na anjira netwe family nandi bagasaba mabira video inkonya rurure bagasaba mabira ngagaki anchire tata ngabire no mungino mwako nera kamutenga bona Janet nchibona eso aba pastor bakabasabira akababwatani Janet na ereste se video ye ochikoligerero cia na ereste iguru ya bana bae na ereste bari ayo kunyomu bogetutu na ereste iguru ya mangana iga to bunyakundi na anda gatabanga ere ngombe cia rwetoro no echira netega gastori yakuna boka iguna audio television igora kini inte toteme sana gotegerera ugwe party yuya na ereste nga bana bae nga kibarete bagatanga tigabaira ni gwa senke yabo. I want you to take time and listen here the video never tell clear never audio tell much clear lakini video tu anyolere asingincho ko unenge mangana atobaletere ekirenge kenene ki story yiga. Thank you so much asibali bagenda tukonya kubwati na bali bagenda tukonya comment and by the way tubina tugenda tukonya kubwati magane yiga na ana bukonya gototomera bali batete gototomera na mafuta batenga mark na itase gas mo korane ngia mafuta ayo miyoka na ino maganda ko unenge story kabisa genda ali bugetutu ira na ali wapi na wapi motoletero mugano yiga bya sopo channel na nini ese ekirenga kinge you can just do it number ite seminary yure gorogagu number ina bega korana na mpesa you can just mpesa me for fuel na kindi gyo sina bundles na to go appreciate kabisa tigatulgererie video yiga na matanga yo mongnuri abanyakenyoro baikire yiga mangana kolekane to amakongo sana Janet na sabete bakama bera muga ko nera kamwabera bono se diskolekaniere nchina yango tikiro jaji singinje gasi yane no kolete Gusii Voice tigatogenda se video yiga tawa ni ngora ngora ende tikanga ndio paso ura yo ndiwe kuna ndio mama ndio na paso Roga kwa magana agu chekoro abana bo chiyo ngo sinji bati ko sinji obete ngora aba muraba murende ngora washwede mo ni shiriga mukarite kuswatia ara mukamane tare chinguru mukadwanya omukana banu to gushaka kane ko to maka mukamira saba babira kinga kana pe ko yareka gushaka lero bua ani mara to bua ina nje na yako lera oni je kinga cha bora kinga kana ti ane kana ina nje to na mara mo ina saba kana ina saba ni kwa kuna saba na ndio no molede Ayo to mulaka yake yaso rete kaya klaje te uje utoro ri murana na ato abo ti ye ko ta emucha
hata alipotenda hapo lakini ndio wakana sogeka ndio ndio kwa mwanangu na sababu moja ule kwa mia wale kila watu hapo lakini ndio maana wao soka ndio mwanangu again. Lakini wewe yaanza uje kuingia ndio ya hapa mwanaacha hiyo nalo tena bonza hika utakuwa unaona mtu tukua leo ndio mkea ya ndio kwa mwana soro ndio mtu kwa ndio 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 kuna wale ndio asal apa kalau net kali melakukan apa kalau net akan kita lagi itu dari kuku anak bagaimana mana tapi cara kerja itu rasa kerja ini itu kulit atau itu kulit berarti itu kulit aja rasa oh macam mana orang itu mana maka kau akan nanti mana yang akhir itu mah orang macam mungkin mana nak semua semua bukannya tapi pada awalnya masih ada orang ada di sini mesti berusaha untuk jadi buatnya dia saya ini buatnya lagi mungkin dia dia harus hidup berjalan saja Very good. Baru dah nak dengan tu aku. Kiri mugaso. Channel. Kami kara bangsi baru hero di bawah kami. Nah, hari rakyat kuat kulit kami kebusi, baru kulit heavy kami musa. Ini kulit guru ini kulit. Guru nama berat warna seiso. Nama guru jangan boleh dere. Ikonde na watu sawa ulisana stata na tete kata kamari bani akanuka ni bachonga na wakati tu kwa kadhalika mamu kwa hela kwa wafanya kwa bana na genda anda tata kusabu kwa ngabeni mama amina hadi na randi koyana tata tingo kwa hapo kiwana yana Amina. Semai tiga putih mereka nak, mereka nak rata rasa macam ya, ini jalan. Itu lo sudah kerja hari sisa tahun mana, nak cipta kerja satu dua itu, kalau mereka betul tinggal kan ini mana, ya nak kan cuma sebenarnya kata hasil itu, sekarang nak buat saya. Naho betu tuweka banina kanenge sio mora sitinga kanenge mwana yeye to mwana yo no manene no yo kabere abamura kala iko ara abana bari mwana yo manene ka ko karensane akaro agamutu ka kan tikro karensane kinde ke ta ni ko ya ko ala tevi ame ni ka ta
ande aka kwetu na mwalimu nyasengo ringi kuchikore ana abana ba mata kan kuchikore gasi kanaro mwana maneno utia kan kurusi chiva singe tiso ngani kusiye nyumbema angu tuwasa hante atu mito na tindegete sokore ane karu ko ndige ringa kadini na sokore mtawamu ko mabane basi kagero mwana ya kaira na bagata kaiga ana sokore aina ndige to wa tikata ya raiga mwana tata kamanzira ngate na matkare sina moto mutini mutangani kawata tikata digati mse kamanya kama mwana ya ndio sasa ngwe hiyo mtoto amenya kama kami mo godima abana bana bansire menye dio wa kerentane ake klase te para mama ko na tore ne mo kaka miriya te klia tananga ndia mama akagambi mwana kanyora na kiwanda wa sema mo miriya nteria yani ana se familia ndaika bakoira na manta ati ko hospital usamo msama ningo ataka sleito ni na vai mo bana Batu untuka mana mereka ada satu kampung benahi umilih karena hotel bana ini tidak kemarin tuanca untuk kira beramane kira itu sanso Yeah. Mona ante bagni ini kumanya ini kubasora mona ante bagni terus aku sanso lama ini kunjung itu kita itu kalian tiada ini kita tidak kembali satu orang tiada ini nanti itu baik juga please accept I thank you very much boleh dari pipeline bahwa ini kinyarani warga jalan dari bukti bantu beti ajar itu namanya Okay, baru naruh ini, naruh ini, di jalan. Baru tu saya jadi naruh ini, mau jawab, thank you. Kenapa ni apa yang dijual ni? Diam. Mana ya, orang ni apa ni? Dia orang ni wajib tu orang ni saya asal tu mahu, ni Julia ni cina kereta kereta tu mahu ni. Manu yang ni roce. Awak mana ada orang yang mahu lebih. Tapi dia tu mana juga, cek tu itu mana dikerja, bukan dikerja. Orang mana ini jadi mana mereka orang nanti nanti kita rasa, nanti rasa kita orang ni mana jadi. Kita jadi tu dia berkaya nak bocah, kita mahu berkaya. Tapi dia mana kita dia satu mahu apa kali tu, tapi itu asal ni mau dia beraya. Dia akan itu na. Untuk nanti kita bawa saja kita kiai, esok harusnya na, buaya apa mau mulai apa sih, kurang. Kalau ada jaya apa, naukah mana ya, mana tadi kan, boleh cikgu ya, kamu. Walau mana ini, malah lari harus kiai, apa? Tapi ini kalau kita sekitar, kalau mana dia nama mana, dia berbeza ni. Kenapa baru kiai? Bunyilah kawasan itu banyak apa? Jadi mau nyamuk. Ngomong betul tak kawasan. Wah, kita sebenarnya ini boleh. Mungkin tak pernah mereka itu boleh cuma dia mas. Wah, dia ada dia mana? Nyamanya cina, soko. Jadi betul boleh cina. Ya cina ini itu tu di sana itu. Apa lagi itu? Mungkin mana inau, ada betul ni apa kan? Nonton dah ada mana cina kerana, kita aku tadi nak boleh minum, bukan kita aku. Nanti tak mau kalau dah roci ni tinggal, tapi mau pergi ke rumah perai. Buat dia kan betul lagi. Kata suci, ni kiri. Buat mana kita tu betul, mana kiri, jalan tu betul.
Mwaperisi akorati. Ewe, mlieka kitu na ande adoka chakora na matua. Amina. Ndipo musomba kwa mtata beka kwa musokoro. Beka kwa Iko. Dona yaro. Agaro. Nantere muzo. Mura ka kiyo auto kore nya ka muto na wa dishi ba ko do. Ndio. Ba ko do kire. Amina. Basi mwana ndio kabla kwa moyo mkono ya robo. Ndio kwa hiyo au kigabi ndio ndio kiaje. Arayo mai. Baade ke jaza kwa. Ndio. Bono kwa. Aba bakacha bana bana batura. Ndio sababu yes. Na ndio kwa. Mereka aja saudara kalau kita aja dua. Sekarang kemudian saya sayalene tuacha sinke manene. Tuacha sokobuwa tani abami to kono bakirene. Wako mui abana baye. Oba mono omwana Janet. Awero sabata to mwaba mawere manene. Wala yusawo monene omwako mbwe wanchira ndiga monene kitwa sawo sarasa sinkeye owa monene katonye ka sinkeye madamna manga gocha anyara kwa gutwatana bono twachira twagukira magoka ito sawa somba wa monene bakoro kubata no konene segati yabo bala ko iwana bala go kerani bala jinke asogomo sabutumu wako mbui kinyara kwa kwa tuba owanza kwa kolekera basumba wa kwana kugeka manana yase chingu cyao na gusaba kekera sobona wese ari wabito Macharika tumisai nachirasi bosobon kuwa kirambiya mona sekekuma abatenstraiga mona kato mamurarije Dari alu mobe ko basirate to ko ndiri mpira banyiru kuma to atire batonje ko kumanya mana ne bandi tata no yote kanire abo atire tubanti ndiri ni ton ana bara monene ko mwana mitale te bakui bandi ama megendere tata bimi ganda no yote mwana ya lenga makon chansen ko ango sawata ngare anda asibuka kurampa ya ko mabera Nero moyo lioso tigara mananchi matarita. Eko ya mataneka so anane ame bantani boya sasa kana mama bati kende ke yo manene. Eto bantani ko asore to iwane abana banti na maremu. Tata bo manene gambari jintre chao chiwona tanda manene sai. Manne bo meganda noroche na chetas na agesi yo mwibuli na karumpira na. Kolende tigai gene kumanyanga nonda manere. Tata bini ganda, naikende kala na ndenda niko chotaya ya ntuwa mchis do anyoli guru. Ikune ya kwa nko musumuchio na ndakiusyo. Tata yosipi na rutigere bocha so tuwane le traso ya wa numane so Kristo ngona sabi. Amen. Ya sabe esto, mukano ko gungu ya bini ngujane ayaro sabangu saba. Miyama na sini mtuwa ni walipuruma ya mtukledi. Wako mdumu na wilaya mura na murabano mtubara abune ya yurali ulengo mbwe kone mdumu wa somete bia ayonso to tigera. Boro tukom na tukulira to wasaba. Mugati sinokune nkora ayo muswati mura ora ate lingu mchoi. Bayi wane na chane na mdumu sokore mu umwana w'ubutane egirati utumukirore nasaye umuzi n'abana nabutokubara abana nabutogwate abana nabutoete basesemye tutumye mukiro murabo kuyi umbuyi murabo kuyahuku
Omuntu wako abantu bali mfibyo n'abantu abayoboye bahabwa cyane cyane babwate storm eyale tumuswati nanjye naambere daturiwe muri sabaweto atukimfiki onzi na kururu rero turuwa nuso turuwa matoneto amen Samatore Untuk katanya semua kamu Pasal itu dia mengerjakan kerjaan ala telemanya. Itu tak ada kalau karena dia menjadi banyak lagi. Kalau nggak salah itu benar itu sama. Cuma itu berkuasa sebagai tanah. Angkara orang nggak salah itu aku berkuasa sebagai tanah. Bawa sebagai tanah bukan banyak. Tapi itu ciri sebenarnya. Bahkan di selamanya nggak buat apa yang tak sebagi. Untuk akan aku berkata asal kali hari. Ia kalau siapa bukan banyak, dia kira dia bukan berapa, betul jasa untuk nak. Betul pun betul. Orang jasa untuk nak bersama. Orang itu, dia kali, dia kali ayam bakal. Jika buat itu benar, dia kira dia orang tadi. Jadi jasa saya nak bukan nak tinggal cakap siapa Ukiagera mwanukwawo kutaiwa Kwa sana kakoro shimbo kia Mwana kwenye rawasina mwana kahawa kwa rabosa Wana asabu na nini Hende Nani na hapa rekani ukura Sini ndio wale wote kwa mwaji Baba yangu na baba yetu uliyetupenda Kristo nimekushukuru kwa ajili ya ushuhuda wa siku ya leo Nimekuinua kwa ajili ya hii familia ya Kristo Asante kwa mtoto wako Janet Wakiwa msameana baba yetu na baba yake Uvuishi. Baba mama Tabitha na watoto wengine wote tuunganisha pamoja katika jina lako. Nahitaji kuweka hii familia mikononi mwako. Mtoto wako Tom ametajwa. Kristo tunajua ya kwamba Tom anahitaji baba yetu kuwa mke. Chochote ambacho kimezuia mtoto wako nahitaji kutangaza kuondolewa katika jina la Yesu. Ile baba ufungue mtoto wako aweze kuwa huru baba, ikiwa amefungwa na nguvu za shetani. Kristo tunakuja zote katika jina lako. Ukisema mtoto wako free na huru, rejeshia akili yake kama imefungwa mahali. Ile baba mtoto wako apate ufahamu. Na yule yote ambaye ataka yukuja hapa kama mke, nahitaji mtakaze wakaelewana na mtoto wako Janeti, wakiunganika pamoja na mama Tabitha pamoja na mzee Umbwe, ili familia baba itangaze jina lako mahali popote ilipo. Asante kwa ushindi ambao umetupa. Asante kwa mtumishi wako Pastor Evans ambaye ameunganika pamoja nami. Mmemleta wakati ufao. Tubariki sasa, tuongoze sasa. Wanaoshuhudia baba yetu upatanisho huu, na hitaji nao wabariki na familia zao. Kama kuna yetu ameketi hapa akiwa na chuki, tunaifungua katika siku ya leo kupitia kwa jina lako. Hebu na waondoke hapa wanaposhuhudia upatanisho huu, waende kupatanika pamoja na wengine. Ni watu wako na amani. Nimekushukuru kwa ajili ya mtumishi wako Saul Lahongo. Amesema tumkumbuke katika safari yake. Nahitaji kukumbuka naye na damu ya mwana wako atakaporudi mahali ambapo anakaa. Mama nasi sasa na hata milele. Tunajua nilimrudisha hapa na miguu nimekubalika. Ni katika jina la Yesu Kristo ni mwana wa Yesu. Ometamai katika saa. Mungu na ile niliweza kuona Mungu yangu. Kristo kwa vile Mungu yetu akaitoa kabisa. Mungu mnamora tu. Bwana ndiye aliona kwa vile ndio kama zaina ana sababu anafanya kwa sababu kule roho zake. Mtu bora yeye anajua kama Mungu kanipie okay. Mungu nyumba ya mara mzee ndio anakumba tu wewe. Hata ndio kwa roho wako na wafanya kama kawe na yote hiyo na sote si ura Yesu Kristo msoni. Amanene Nyasaye tata amanene abantu. Nyasaye nikinka kitu oyoto n'ubuzima biri ya Kristo nando doiramba kikuma abange nokomenyera nabokora irimo nyabo nobokora kinka na kuyibura igeza kukerenderere
ike baisa kusira yenendere mwete mwana bantu yakibeke bona Nyasaye bunule moyo kurukale nande buno tolirebe piga nande ole nentu obodema nitadoro na mago kora dora buna twakoli dwatinga milimanya dwatwangirega dwatwangire mwabigaye omwe natamito mwabo mwara anene turusaba mwamwamani Henry esego tegulesego betega esego tekehima na tonyo mwabo wana kaabisa kwegecha wote mukero Nyasaye geri kone Piero la tona ageri kone biyo jigwa kora ba bore tina vi zombi kone kusasati yani mwana wana kore la tomu na isombi na ninakarika na abamu ababonsi ya ibabonsi yonsi ekono buyegete na aya nama ya na ra tole mpire na hitu twesi abasomba bauma nomba bandoje bwose baone Nyasaye misio niyo kobegera abantu bawo asekinda cyabona ko bageze nima abana marenkeya abaje korwe bwi ekeye ebyo kasi yita ya Yesu naye planet ngoma piva kuna duate ajana yamba basi ngoma piva lele kicha ai chile kwa kuna lele kile ele ngoma igara geliso ara lele kile mwendo maana si kara dokona yule na yule ndio kile ndio kile chilo enda mira kile ndio kwa ni chilo ya rote bucha maji si ndio rote kwa hapo na kugamba nyingi ya rote baba tero yangu kila tane ya baba kono atokone jinsi ni chinga kwa denimire ndio asabira maramba singi sele ya Yesu Kristo matogi amen. Bali mwekaransa familia ina mwana kayama bakaiga Endu atwana ne mwana samagana maya no ko bakai atwana no ko ko baba bakuri ko mwana sawa. Thank you so much ase abali bwabaligereire video yiga bono timaitinga ngakiwa jajiri after kwaligereire video yiga wana bokondigera se comment nsagusira bokondigera se nambe ya nega yiga na Magnite bono naberigo ndikira message go chaga guntebya ngakie video ikwanyarorire ngikwaso kuro se video yu nkigo jaji gwikira boni igore story yiga togandete kubwatia Janet Ninkayae osine chinkachia nabokondikira gagu naboigo onyotete kon support in any way in my channel nabokondikira gagu onde nga Magnite segasi yo kora ese binyoro because ndora kora story jire ese binyoro chinyinga kabisa. Asante sana sibali bagenda to subscribe wase channel yiga ekarwa subscribe tiakora story utali subscribe because ekarango chikorete yende ngakiwa kwa notification subscribe nsaga ntaka yiga kamwa mukale nsaiga yiga gulite subscribe matororo ekarwa subscribe okoba se community yiga ingo chikorete mugano na ya kwa notification teri ko sababa chinde chonse ekarwa subscribe nyalinga ekarango leto mugano yako tebinga Gusii Voice ya letro mugano nige ko babya kigima teto merene na anda sechinga kichinde chenkro kwa Brian Makori na this is the Gusii Voice.